Obi di nipa kuma to me so. Ena me se me gya me yire. Ene me ma ho, ene ma asore ho. Se police fo nhwehwem. Ti se me koy case ni e ba kime. Se e ba ye dan. They should investigate me. Me koy case wa Accra original no. Ne nipa wati social media na ya jeli ni. Se wonya fan ya opie no nkwata TV so nkwa miti no. Audio na mabonte a se nya audio no nkwa na wasa koye police case ya ka ho. Me phone sisu sei abele nanso nkana ma bi ti kuro ma asem adu me phone adwane. Eno fu se nipa moja ne yemu ana na de anya Ghana fo. Me firi ni je na beta Ghana na. Ana de ni tache ma ya de kasa. Kwasia bia kwatra se no comment se Obofour se no chese de hu ntoye so. Ana me firi ma me mamuti me nya nipa. Ana wo wanu ma se muti me kofa di tunu mungu. Mako police station. You invite you now do police station, C.U.R.S.E. Me no see from now you under arrest. Agi nyame. Etu nyi se ewiase obi to no opesika ompe de asamfun ba ba fa bie. Ti lawyers kura di ma chiko lawyers me nsa no. Eti mantua omoka. Ne nipa da sani atimi aboni tiri matwa toro se. Kura me nansi suda. Hotel me nansi muda. Na watimi atwa toro da social media tu ni se me wo ma. Uni se me wo maame. Tu ni se me wo abusua. Uni se me wo nsode ma wo do me wo adofo wo ye ba chiche wo nipa kura besu. Obi a me yira wo foforo. Ni akofa nipa kuma ma ne aba me so no kwasea kame dia me nkodam wo dia kwatwa se ba se kwasea wo ntia se wo so ya boa ya kwasea. And I'll never retract the statement. Anu me so be come out so aban ma ne ni bia to na de anu be wi okura wo nya wanu ba be nyi ya fra me se mi case ya ma be ye no police headquarters fo abefa docket ne say me a complainant no afi ma be accused person. Anu onyankopɔ di mi hu afofie anu ono kwa wode na semba ye no afi de wose mu aye hyemeboa police for report omudi ni kodu na kuro na wo kakora so no wakoye ne ho so aye sofo akọ zan nipa wo ho onu so kasa wose oye bomofo na nipa na she da bo ne pa ana ofisa me ni mema wa kampo metimi akasa nti obi a no wakasa fa ne hudi. No, I don't care. I think it's a high time that we have to voice out. Ana umpa boni san kaminya ehia nyame de ba bona me nkodam. E wo boni a menya ye ho. Anu ti won ti ase. Sanke de mi ko gina court ne remand me an kai Rev Obofour versus the state. Medi adia mi wo hu tumi ka ho asem ene se ono kwa wode asem to me so menya judgment case ye kura me case ye tu ni edi anya me na me di obi akotum eye nipa da sani ne koye case ti a me se yemfa mi ntum ti asabri mo woni die wadwempa wabadaye nyamo ya bobo pa to comment on social media and I don't give a shit.
nipa no te ho a wɔkasa wɔ TV so no na wasa akɔyɛ case wɔ police headquarters na kyerɛ sɛ wɔbi me sɛ obɛbɔ me fie na wonyame so wɔmpɛ bɔne ɔno ne yɛ bɔne so katuafoɔ ana dua mu mbɔ kɔkuo na no ano anasi na mete ase a obi sɔre ɔsɛ ɔsɔfo ɔbɔfoɔ apanyufo bi kura ba me ho kuma ase nɛ sɛ papa yɛsɛ wachi abrantie bi yɛsere koyi no menchi wo bi ntumo menchi wo bi ntumo obi na pɛso wachi mi tum no ɔde hyɛ matamfo ni monyam na me manim gu ase wagye ne pa awramfo pɛsɛ wa execute the business. I've not done anything wrong. Eti mama ninye. Na police headquarters na ye kan wo ti ase de. Ana headquarters wo ni ma de kro. Say invite you obi wa Accra police headquarters. E won sem fa nipa kuma de kro ni kro minnim so da. Min ku nipa da. Min wuru nipa kum da. Asem min yi kyase me twi nipa bi wa menti ase ase wani bra no afi de wani abre mi ama wada ne jimifo eti jiminity no kura wuti min ka bi asema min ya won mi nim me ho sa men yai kura min ko so da enipa min ti ni din da obi akokum obi minim no yemfa mi mo nkotum na kwasia bi mfanya YouTube subscribers na ukase mo na kodi fufo na no nkwa wadwena bota munya nipa na anafi se me de moja ni mimu uya de asem wadi obayo de obi akoye ni case say ya nchime yo we are protecting our credibility. We are protecting our credibility. We are protecting our church. Kogubo for me tia me nipa me nu me hwe church and I have deep powerful business life. And somebody want to just wake up one day and destroy my heart and reputation just like that. Now they also want to know about you adwuro ma ho na me dey benwuro ma busu ade me ma ho ana wo ye nipa cha me abua kana ma ya wo se yemfa ntutu odwan wo so ye nipa cha me amna what to say yemfa me ntumu no nipa kura wo se wo na afra TV bi so media me mpatie TV kura judge si TV kura gu mani maso odo kokko samiti omo da cells ya eya course ba bonti pe audio dia defend mu case it's too late. Don't bite what you cannot chew. Awufo bi so ya jimifo papa ya jimifo omo ni support de hu nkuku obu ye pe. I'm speaking on authority. Me say I'm more braso obe se bobra pa dia. Ani bobra pa be Kenya no. Anamfo se sin ni manum. Anam dia Ghana no me ka se nipa ntie. You are trying to find fault at me. You are very stupid. Well, however this video goes, I don't care. Me sure will be say no kreda what that ya be ni kontompo. Me kwada fiase na me nya me yere na me ma ho. Na me nya me ma me ho. Awa asema me nim ho hwe. Nipa wo nanti ko ye case ti ame no. Wo kwa hwe se ya ke Obofour atum. Ene se masa. Wo fidia osum ye no. Ayiwa. Tika me kwada ma no.
It is obi sori na so wakasa sofo Obofour wachi obi atum ena enimnisa wono de wo ye batampa minchisa ma batampa yo be kokura mo amfere so be siu ba bia ne kata so ya fesem aswa meka bia nu wa ba pa ho achew bia nu wa matwa san mamunya se de bi nya Ghana fo de bi ye Ghana fo che bi ye nyina ye Ghana fo edin bi wa me monne because case no I court until I get my judgment. Obitimi kama some 2 years na me responding timu fi se me de me nya nipa na me ni abusua asem be ni me de me nya nipa akura wodi di o mimi nsam da timi abie TV edi TV na so se yemfa nguma nim ase no mfa mpagya eye me ya enya hwe tikamakoma ntena mengu na kasa duro ko 2 ye na eku no edi asam no no edi babu a wote wonu okasam a ase wodidi a odidi fa na sum mimi kasa ya tem didi ekura ya nyansasem o obi akoye ni case say yan chimi mintum abra mi nim asem ho hwe min kokum nipa wadwomoro no obi na se wa beka no obi se no enipa timi agina so se ye kura ya investigation na wie ye nim se de o ka bia ye no kure na watimi petition director CID petition IGP Inspector General of Police Mike Tyson, right? On your rape case for America. Odu London. London police catch her and say, yeah, man, London. Because all rape case of America. Yeah, you too kind. I say, well, you say, what kind of trial? Nipa wanted to social media wa brocho mu ni so Obofour say when defending the dinner. This time by law and some of it can put that guy behind bars one day. They know. As well as that camera and even a video just to defend become a suffer. It will be a suffer do any pana. Be a suffer be coming here and never saw film and no say Kabakata Macau. Be fair. Just for once. When him said me inquire case in Tia will be. Nipa da seni na koye case yet yamen. And Ghana police asuro no munya siadi nketo na gu akakrakafo a wo munimu de kakrakafo pa do high office na obi a meyira wo foforo na invite mi woni pakum ho abra mi nkum nipa 206 na nipa da sani a sheda ko chi nipa te wo medu batum abra mi nya body bia mi nim se kura ye ka kura me no even ko hoda ye the videos original videos the chrome of work about the TV so ukura o se be film no obi agi sika se o twitwa tro ene me nim nsam abra woni me hwe na woni edipa kumu ka se ye krama kuma na me power chow obi a ope masama odome me last asama me ka wo case we huni to say I get my next judgment say de me wo tu mi ka ho asama judgment ya ba aya brante on de asama to me so mo na se so mo ye me ensa ebi mu gu ho a ya start invite o mo police headquarters anu so be nka ho asam case ni nyina no ba ko de ya bua ba ko gira court me baby onyankopɔ de ne ngosane ne tumi amamaduru no me see efiri na santima mu kosi baby biara busum bi oho bi ate se dwie omanim ensuo bi oho bia no de oye ne se so no na me sabi no mu ne de a me ne di na tem because water is life but ensuo bi so oje ne hu mi na asa wo ye dende wo manim wo te sa boa
ya hu ne Yesu de tetefo ka ne ho asam no but so me kasa na de kosunsum na me start me there the battle has just begun. Buyi wani chame so ya tamfo na me kasa na de sunsum sam ka ho a memo hu se wo ye keto o manim amobra ko hini sanse ni person no de won trance no ni di na de wati mfifira bra wonim se de bra hu mfifira tie Comprezi kwa ho mo anim asam ho we de o magu afiase. Ghana police wo muntu kwan yo. The battle line has just been drawn. Obitimi come as no de anya YouTube viewers 2019 manfi. But 2020 me catch them no mfi say agro. So we nipa ba ko no waka criminal cases 10 na afa me ho a mema mra na hwani nyina anu. Asemu ho mpa nipa wate. Enkoto tuntum suban ye nyai. Come na video many one cry film. Asema makade ya yatem de die do obi so tia let them go to hell. My bre. Me to obi nche ko school. Se me ti wo bo me bra. Na me nko ka obi asem. No obi ti bi twa nto to me se me ko South Africa akofo obi ba. Abere ni paru kwa me nanwe adai. Eti yemfa nya obi a. What do you keep blogging before me? I respect all the bloggers. They know. Mama Kama, Yon CC, Aman Krado, Obi Biara. Me respect them. But man, share that's how tarnish will be image just to have. Mama Gaga, God bless you. Yaman no Kranya Juma. Maybe inquire case for police headquarters. Nipa wase me kum nipa obet pie so a me man kwofo bi koku nipa me se me no bribe omo na koye case ti a me police headquarters and a case na hodu omo baka. What is my problem? Etinya me na me no manya o Ghana mra na ni nipa na nya. Eti yimi me free na me dia ma se da me dia ma mawura de me na me nya me ase. What does so me dey say ba che obi ato bi sasai. Me yi ni pa free amane me mfa di pa nkwa amane yem. Na wi ase wo bi nton san hira ne busuefo. Dia wa pa nwoma so ro nyina nu mode o. Demo ni yetira. Papa nguma so pa nguma so no nyina nu mode ni yie ntira wo mpama sama me mpama sam mi hian but nyasa wo timing no nko wie me say abanka bagu mi nsa wa bra me ye innocent. What have I done? Obiti me ba me ha ebe ka kire me say obesi yemfa funu meto me masori fie yenko nipa ti konkura be hye masori fie. As I'm glad about the road, be so come be the same thing. Something I know nothing about. Eti me yire de onkodwom, ompie abontene, me ba nko school. Ghana ne nyina de obi mo obi ntase nkasa ntie obi wudi agoro sa wudi onim kasa mema de omu ade onu so bema go so ani magu aso ba yote sa boa me na me ka kire wo nasi supe ana asem na wo court so no wa wudi mimidin ba frafra enko hwemu nyansa nka no kore ebe ye shoddy work bia no mema I will let my lawyers tell the court and I'll set you contempt. What's who ni mu blog ni mu media just do it.
obi na akoye case say yemfa me nkotum na me kwa ne remand me asenka abetra kasa fe de Obofour na ni magu ase na se de opa me no junior Ghana ni de onya bi enye amaya hodo bebre asofo ate asori wo krom ha omo de ompa ebo ni so omo nkoso Nigeria asofo won sori wa America asofo won sori wa bebre South Africa asofo ebe crusade ewe independence cry ono de ne de nkoso na me de yentwa tromfa nipakum nto nipakum na me se wonim adekoro okokoro akokoro wonim kum nti wonim asem na woka wonim asem asia ne docket da police station reference wo ho 2206 da me wai (206) August na me wai senye mane nguase na obi pade akidin a etu obanyansafo sabe ekusie bieburu wo fufu a wontimu aba wote dase abra no makura so ani audio sabe release obi say ya investigation we hu asem no nukure so hu asem no nukure na aka ya de anya obekira nukure kro so hu asem no nukure na aka ya de asakraman abua biba obekira nukure kro kama wodi ya wo kraman eti sa krama wodi na wo krama no krama kro do obekira nukure kro Wati, asubonti bi won poto bibre. So far me won so frame na jai. I respect you so much, my love. Asu tap nchani awaje wo. Asubonti bi ho asusu bi ho poto bibre. Kraman, awodi awo kraman. Adui awa wadui. Sami kama nuntum no obi fa kwasi asem abeto me so me kwada fiase for something I know nothing about. Me ya Rev Obofour ma ba ofia be fa oyere ma be kuba eti dukure omo akọ school nyina nyansan yira ewure fise contempt wa asem Tika menye din obi ka asoma menka bi me uka wasa na menka bi na ma ye din hwe ba bi afidie ne be yiwo menye kwasia wo ene obi bo obi pa so kodi obi atem what is akwasia se bo obi da yentra Ghana ha ma atro me ye no kura dai se wonu apagya na wonim sabi ni mpagya se a ne fom to a obeto no e de na de ba bra wo millions, thousands are calling for my downfall. Dear na me mayo. Se me nya bi di ma obi bi di yenti no eye musuo ti ka me nya tiribodem for. Sa na wo kira me mate mayo. Mate. Abu obi nya na dwiri se free na kro batrase apa me ma ni nguase de apadi. Papa nya hwi abone so nya hwi. Na me woni me diri na ye spiritual ways ya urade yankopon wo de ache opa beba manim be de sunsumu de woni me kasa na ye spiritual saba wabo am ewu okusie mpia wia enipa bi a wo ye video afa sa case ya ba mama me lawyers sete enipa trans de ahwehwem wo was am settle contempt and me settle contempt me ka urade a wafra me duonti krom ha na ote se obi atwatoro to me so mama police fo akwache no adada wia na na ebeli no nti wa hunu ara na wumpegu musa say ye den because that case no police headquarters yeah koye case original and omo no be fa case ko headquarters aba lifted docket no ko say also for ukra obey case dey kan case yeti odada eti na nya asem se obi kan keke wo kasa yemfa me nkotum
ya passport ya dware ya ya 19 fiasi hohoro sapo enkukuo sapo the battle line we dey want to sabro for na say no the spiritual side and the physical side me dey only make asa kobo me yidi kobo me madin na wudi sa wonkwase asem ni sa wugimi na wopa kogina nyamam kogina konodi kogina pepe sa nsuo na kogina mu na no wobasa kogina makopa cho so nya ahoto I swear by my dad's grave ati akukọ bi hu akukọ dwie enoma mu nsam emu nsrewa obra bot se brezi ayabo jai ama dua bi humre me sori me ye ne ho so ro de onum nyansa dua bi humre atoa de tirabo ye mfa mungu mpo akukọ tira wati ato na ntwebini mo be kasa yansi no puma ne yemfa sisi fon na ka fon odi opefri na koyi wadi simi so time I don't give a fuck tema me so men kade mi ni menya nipa na me maame te wo ongui ya se me maame yawu Obofour maame wawu ama na yira twa Jesus a wo no APC asori kese no ebu nipa ma nipa dwuma ye se asori ni wadi na obenya se nya benya adwene na ade kasa what will you gain yebeti atua sika ma o ba wutimi nseme da asori ameme ye nsama abaso no wo de na nka ba so nka unyinam obi ka de nyame ne obi nyina ho backwards never forward ever so obi ka so ameme so ne enkeka hehe no woni ma de korintia ho okwase awotu na me na ono na to na me I'm setting the record straight nipa da sani na TV so kasem ne kasemu a woka ne nsem wono asan akoseti police case ya to manim se ye mfa me nkotum ya mfa mfiri me Ghana mra me muruso I was invited you invite you not see hope you are under arrest until see a sign be no apie ya chu fa wudi afro sam kosi se o pleadings na nyankopo babam adam see police headquarters na come ni nyankopo na me ne dida so bia piem o ka se ni party so odwan no ya ka se wakunu na ya asam ketoa nipa wuni bone ma no no odwene bone ma wo bola ni abodam ebe gina sorry na busuafo ni so wo mental problem eno obe gina me fie na me ma police for be chie na nipa da sani akotena TV so se bola ni ne kasa se me ne wo ma into information kuta what kind of nonsense is that no ke kasa akwase asabu agumani ma sala me se ko nipa da sani tibi kwatras boni tirim so Osofo Obofour di cocaine any fake money amame some if I go obi shira na wo nipa no ne wasa wa na ase ase yesi di na tam no wo be de na wo de cocaine ni wi akwasha ne shira atro be ye ba obi so di kwase asama now we shall see in this country if you ask me who ya do de wa soro da tibe bo obi tirim nya de wa ase ne pagya se ko bo de wa soro tirim hu bi da wa hwe ase ohia so de Community TV very careful ase wa ka na nkoto social media mi wukura na ho me ma wi ase ma fa ni nguase kwase binti obi interest inti obi comment say pastor should not speak like this you comment that you should not speak and obi di asabeto so be bompa ye say when nyame mo obi so fa asabon to so wonya wanu nyi da e wade mo obi fa rape to so o mi fa murder case to so ebi nyaw na hwade nipa da sani a me ma ni nguase ya ne fe
aya wa ba me sua de fa da wade mo bi fa sem wo be yi wa no ye da wona ma mo bi mpa wo kronfo ne nipa fa bo nsinkun na wo sama nhunu yaw asem biasi na ka say ya ka kire say wada sore na kwadi sofo na bedu fie ne de asem a wo hunu da ne nipa ni bie na no ka say wasofo obofo asam de beto so nipa na ne me hyehyɛ ho a manfo gusu trust statement nipa na share da bo pa da sani na share da say makasa de beto form wa bra mi ni hwe mi nkasa na no da mi ni amane mi kwa na konsuo so da na ka mi kama no ntum tika 300 million 80 min tua like be o me company so obi nyi keke na nipa to celebrate me no be do your court case na wo prison asunyame ntimetia eno dia wante mo dom ya me bu mu no me ka no kra kire mo me obi wa fi ase kra me tam scam ye di koyi no enipa da sani na competition director C.I.D kan to me so ena wade asamiti me wo to me sa me kasa emu obi anka so obeje me fa wudi afre me sam ye so futima me kasa entwa to so adi to yesu suku no me bro ti fa bi ntumi so nkumi ewu se me boni na ma ya na me boni be kumi bible se boni be ku boni for be de me nya ya me kama no ntumu se me pese me nya ni monyam me nya ni die na asem hunu asem fun ase de ma ba wiase abebra ye nyina ene yensi anu ntina mpama asem bia ma jai